Bhí carimníar bhreatí na hagrais Gaeilge agus ar a phobal in Dóra Ray, sin go mó déú omlan na sin Gaeilge agus an Gaeltart má hartar a bhaim policy in na Gael chun an Gaeilge bheith mar áwer rawnach tiste. Cé gur ó más gan díar a harí oltéach an a lethir, díriú bag na ga cist ar Dinny McGinley is fin na Gael. Lach se seaasú pásanta a hen go homlan in iadn canaracht a fuirtí. Ma hasú hain, nar chói erhu a bhí thar ar stadas le teangan ans le sgúr ihe pobli. Dí go grúthar na nne sé dochar dan Gaeltart, dan teangaí nó dan na calaisí Gaeilge hain. Fiafriú da Dinny in níad a hau seaas an fuirtí. She should then that Kenny was she gonna call you let us show what he tell us the policy figure but you get that change. Níor an slua séstal in na freigraí fuirse ruai agus chorúpa na Gael a gompraid le Oliver Cromwell ag marú na teangan. You want to put the white of one law, a new policy, quirky a bit, how Gaelic somewhere. That objection to not only encourage the heart of the good and policy Gaelic the other girl. Tá na grúpi Gaeilge go fáil geirí builú le Enda Kenny ra bhléan téachan, ein in í bhreislein na ar TG ceir.